Ya pada punya gaya nih cara nangelah main HP keginane patang lemah. Raja Budu seperti awali bisa pengerti sareng kelakar nang somane kopi sambil nyanyakan nyidang metitokan beli merasa kesepian. Sudah pilihan ngebeli ada mana kelayapan ulian beli kesepian. Pilihan latihan demi metitokan ulian kurang perhati. Coba yang naik pakapah dan main HP sina beli pusing lakar ke kafe ketimpalan ilong cuma uling selidang berapa grepe. Yang kuat perhatian bisa-bisa kau pelai batin Raja Budu remix. Ya pada punya gaya nih cara nangelah main HP keginane patang lemah. Update story awali bisa pengerti sareng kelakar nang somane kopi sambil nyanyakan nyidang metitokan beli merasa kesepian. Sudah pilihan ngebeli ada mana kelayapan ulian beli kesepian. Pilihan latihan demi metitokan ulian kurang perhati. Coba yang naik pakapah dan main HP sina beli pusing lakar ke kafe ketimpalan ilong cuma uling selidang berapa grepe. Yang kuat perhatian bisa-bisa kau pelai batin Raja Budu remix. Coba yang naik pakapah dan main HP sina beli pusing lakar ke kafe ketimpalan ilong cuma uling selidang berapa grepe. Yang kuat perhatian bisa-bisa kau pelai batin Raja Budu remix.